ikipe ya Arsenal nanjye kwanga ikipe y'igihugu ya Arsenal ni ikipe turi kubona kuri transfer umunsi ku munsi. Uyu munsi havuzwe Tonali, uyu munsi havuze Bruno Guimarães, uyu munsi havuzwe Scott, uyu munsi twumvise Ayubu Boadi. Ikintu cya mbere nshaka kukubaza mu myanya yose yo kwibakamo, sinzi niba uri kubyitegereza, muri na Morgan Rogers hari ukuntu ahuye na Mediane nanone, of course ugeranyije n'aba mediateri. Arsenal muri Mediane niho hantu ikeneye kwiyubaka cyane kurusha ahandi. Njye navuga ko ari woya, igihe igisubizo cyanjye ni woya. Ntabwo aho kubanza ntabwo hagakwiye kuba hagati mu kibuga, nubwo top priority yabo ari umukinnyi navuga wo mu mediateur attacking midfielder Morgan Rogers. Bakaba bari no ku isoko ry'aba central midfielders cyane abo ba Scott bari munyuramo, Ayub Boadi, Tonali, Guimarães n'abandi na aba central midfielders. Ego Arsenal already ifite batatu kandi beza bazasavinga igihe kinini, Skelly, Rice na Martin Zubimendi. Gushaka undi umwe bakaba bane kandi uri mu myaka nawe ufite imyaka 5 yo guha service Arsenal. Ntekereza ko bitakabaye ari byo bifata igihe kinini cya Arsenal muri mu kurekrita. Arsenal nje mbona uruhande rwayo rw'ibumoso yakabaye iri kwipima ku mazina afite profile nkayo bari kwipima hagati mu kibuga. Niba uri kuri Guimarães na Tonali ukajya kubaza ugatanga bid n'ibindi izo ngufu the same energy nakabaye nzibona ku ruhande rw'ibumoso. Bakanabisetaringa kare bijyanye na Trossard na Gabriel Martinelli, ninde uzagenda ninde uzahaguma. Bakazana umusimira kubera ko Arsenal sezo ishize ikintu cyagiye kineye costinga tuvuge no kuri Champions League no kutagira attacking trio iri decisive. Bamwe bavuga ngo uko turi kuvuga attacking trio ya Bayern ya Paris Saint-Germain, natwe dufite umurongo w'imbere uyobora usatirizi bwacu waduhagararira neza kuri biggest stage ya football European kuri Champions League. Mwizamu defense hagati mu kibuga aho Skelly yaziye gutanga umusada byabaye okay hamwe na Declan, ariko of course kuzanamo Skelly Zubimendi agatakaza umwanya, urumva ko hari kahanze yahise yazakeneye umuntu. Icyo nacyemera, gusa gukora kuri attack ya Arsenal mbona niho hantu hambere akaba hihutirwa muri Arsenal kuri transfer mercato. Ikibazo kinini nshaka kukubaza Antonio, uyu munsi tubonye benshi bagiye batandukanye. Twavuga yuko Arteta icyo ashaka mu mediateri kirasobanutse. Mbega ikintu nshaka kukubaza, profile z'abantu ari gushaka ni zimwe ku buryo nyine ushaka kumenya ngo igitekerezo Arteta ari gutekereza niki kirasobanutse cyane. Ese icyo gitekerezo ni iki? Ashaka mu central midfielder ubwo Morgan Rogers tumureke, kuko Morgan Rogers we ni umuntu wakina left wing agakina na nimero 10. Buriya nundi mu wing uzaza Berta yavuze ko byaba byiza ari umuntu waheza uruhande akaba yanaba force 9, kuko baratekereza kurekura Gabriel Jesus no mu winga umwe. Umuntu akokwipa iyo myanya ibiri yombi yaba ari imani cyane mu Arsenal. Naho Morgan Rogers we ni kesio ya nimero 10 na nimero 11. Hagati mu kibuga rero iyi kipe itekereza urumva ufite captain Martin Odegaard, ukagira top priority kuko Arsenal bibaye byiza ngo yazajya kuzindi deal yararangije kuzana Morgan Rogers naba nimero 12 Ebereches na warahari. Batekereza central midfielder ufite carte yo kuba yaba nimero 6 akaba rido defensive ariko akaba na nimero 8. Ndabisobanura gutya, abaye nimero 6 mwiza kuruta Lewis Skelly na Martin Zubimendi yaba umustata muri Arsenal, sibyo? Akayakina na Declan Rice. Abaye nimero 8 mwiza yaba natural replacement kuri Declan Rice. Igitekerezo naho kiri ku central midfielder wakina uzaza muri Arsenal. Agomba kuba afite ubushobozi bwo kuba yakina arinze defense na nimero 6, nubwo yakenera wenda support ya Declan kuko arayitanga by nature birikora yarayitanga, ariko akaba ari wa muntu uhagarara muri iriya zone ya nimero 6 akayifunga, ariko nanone yifitemo ubushobozi bwo kwegeza umupira imbere. Nureba uyu Bruno Guimarães ni ibyo ngibyo kina, Tonali the same, Scott the same, Ayub Boadi the same. No mu central midfielder Arsenal yifuza na profile y'abantu bari kuvuga muri Arsenal kuri iyo position, nibyo bakina nibyo bahuriyeho. Scott buriya murabyibuka mu minsi ishize twari turi kuvuga kuri Bruno Guimarães tuvuga uburyo equipe ya Arsenal
rimwe na rimwe gutangiza umukino bigora kubera kwanga gufata amariske yego kumva wa muntu utazateptinga pass runaka ngo uvuge ngo atekereje pass iri buze kwambukiranya ikibuga pass iva hafi ya surface iri buze kugera kuri Bukayo Saka cyangwa kuri Martinelli ugasanga ibyo bintu umwaka ushize w'imikino tuvugisha kuri umuntu wagerageje ibyo bintu Beresheze gusa niwe muntu nyine haba kuri Bilbao haba kuri match za Man City haba kuri match za abantu bibuka match ya Newcastle mbega wabonaga igico kintu gikeneye muri equipe ya Arsenal kuba igiye gutangiza baro biri kugorana kurira umupira kure umupira kure ugasanga muri Arsenal cyabaye ikibazo Declan Rice ari ukuntu yajyaga bikora kera yabaga simbe Mark Noble muri West Ham ariko ubu ngubu usigaye ubona ni umuntu nyine usigaye ari dipa cyane kurenza uko ari imbere yatekereza ibintu biri progressive so ukabona ko Arsenal yari ikeneye uwo muntu ushobora gukora icyo kintu ikindi Arsenal yari ikeneye mu box to box wa wundi uva kuri box nyine akagera ku yindi box yego mwabyuka turi kubivuga turi kuvuga kuri Bruno Guimarães kubaraye bamubonye nimugoroba ari gutanga isura ari gukina box zombi ari kubonja abantu icyo yatanga muri equipe ya Arsenal cyangwa mu yindi kipe yose yamugura ni wa muntu uri buze gutanga pass decisive kuri box ya adversaire yego so bikagaragara ko Arsenal icyo kintu iri kugishaka Alex Scott karite zose maze kuvuga z'umukino imeze gutyo arazujuje cyane ni wa mukinnyi igihe ari dipe yaje kwapikira baro ni wa muntu utazatinya kuba yarekura baro Alex Scott ni wa mukinnyi uzasanga imbere ya box ashobora gushota cyangwa kimwe ashobora gutanga ya pass decisive iri aho ngaho Alex Scott ni wa mukinnyi wa box to box ushobora kwegera Declan Rice bigatuma attention buriya Odegaard akeneye free rolling nk'iyo yahoranye muri Arsenal igihe Thomas Partey yari ahari yego Thomas Partey yahari yabaga yegeranye na Declan Rice nta kintu nge nka Martin Odegaard ndibuze kuza gukora ahangaha mu bijyanye no kwambura umupira mu bijyanye no kwambura umupira ndetse no gukina umupira ndibuze kuwukinira kure ku bantu bari kuri YouTube bari kubonamo amashusho ya Alex Scott bajyeho cyane bitegereza uyu musore ahantu akinira ikindi ntago ari kuri Declan Rice gusa nako kuri Martin Odegaard gusa ndibuze no kubakumbuza umuntu bita Eze tekereza Eze igihe ari free yo kurominga hari hafi ya box atanga amapasi uko abishaka uburyo yari danger cyane uburyo yari ameze muri Crystal Palace abantu bari kwa Crystal Palace ya Eze ndetse na Orise babaga bari free kubera ko inyuma babaga bubakiwe defense ya batanu ndetse n'aba holding midfielder babiri bikata bituma bakina double 10 umwe ahengamiye ibumoso Eze bagahengamiye ibumoso Orise nawe ahengamiye iburyo bakoraga ibintu bidasanzwe so icyo kintu nge kitabo pivot ariko kituzuye kubera ko uri buze ko ufite Alex Scott uri buze kudravinga the ball forward uri buze gutinyuka gakina umupira nje mbona ari ikintu cyatanga security haba mu buryo bwo kurema amashance menshi ari igihe Arsenal byageraga abantu barabyibuka tukavuga ngo chance creation open play chance creation ya Arsenal ntayihari kubera iki kure mu buryo mu mukino byabuze kuko Odegaard nyine ntago ari muri position yanya yo kubikora kuko Declan Rice ntago ari buze kwamukiranya ikibuga ngo agereyo ntago turi buze kubona ama counter attack yihuse y'umukinnyi ajyana baro ahubwo turi kubona counter attack za Arsenal z'umukinnyi ranshije baro sibyo yego tutekereje neza kugira ngo tubone counter attack ya baro abakinnyi babiri ba Arsenal bajyanye baro ari barigenda twazibonye gake mu mwaka ushize mu mukino akenshi counter attack twabonaga ni umukinnyi ubaye amaso atanze baro so ariko nujya kureba uyu Bruno Guimarães uyu Alex Scott ndetse n'igihe Declan Rice yaba yifite azi neza yuko inyuma ye hari undi mukinnyi ushobora golding akaba ari Declan yijyana ubona yuko Mikel Arteta icyo kintu yakibonye abona yuko kurema open play chances muri Arsenal byari bike y'umwaka ushize na nimero bari gushaka ni nimero z'umuntu watanga ibyo bintu ariko agatanga ya open play chances creation aribo muri abangaba muri Alex Scott ndetse n'abandi bagiye batandukanye ubu ni ibintu bisubiza nyuma Declan Rice akaba umukinnyi defensive cyane nuko atizeye security y'umuntu wamusigariyeho cyane
Martin Zubimendi mu gihe cya mbere cye imikino 15-20 byari byiza ariko imikino 15 ya nyuma ntabwo byari byiza. Skeri rero ntabwo ari umuntu wafungiriye zone ngo Declan agende. Ni umuntu mwiza mu kwegera Declan akamufasha gufungiriya block limit iyo hagati mu kibuga. Ariko kuvuga ngo yatanga security ihagije nkuko Declan yagenda akasiga Bruno Guimarães. Urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Declan akongera gutangaza passes progressa. Zambuka box zambukiranya ikibugamo kabiri. Rice tactical akeneye umuntu umuha umutuzo muri iriya box ya numero 6 akegera imbere, ariko nanone ba quarterina egera Rice nawe yaje gufungira iya zone kubera ko yabikora kandi neza. Uwo muntu akaba ari umuntu ubonye we kugeza umupira imbere. Ibyo bizafasha Arsenal gusunika igice gisatira ariko ibihereye muri midfield. Ni nabyo bizongera nyine izo creation za chance. Arsenal igakireye uburyo bwinshi, hanyuma ikaba yanagira ama XG muri open play mesh ikazamuka, kubera ko uyu munsi gukina umukino uzamuka gwera kuri nimero 8 bigasunika nimero 10 nawe agakina muri danger zone, agakina akajya muri danger zone ye. Byafasha Arsenal cyane kongera kuri mu buryo bwinshi kuruta ko Arsenal kuvuga ngo mfite Scott McTominay barasubira inyuma. Iyo nimero 6 na nimero 8 basubiye inyuma already hahitaburamo ikiraro gihuza iyo zone ya nimero 6 na nimero 10, bigatuma Martin Odegaard yajya gusabira umupira deeper. Sezo ishize wajye ubibona kenshi Odegaard ajye gusabira umupira inyuma cyane, kubera ko Rice nasubira inyuma agasanga nimero 6 gutanga umusada, kuko nimero 6 atihagije gukuvura zone wenyine. Odegaard arashaka kubikiraro gihuza izo box ebyiri defender ni ataka. Nasubira inyuma wa Odegaard mwiza ukle ya Amerika Arteta muri Arsenal uramubura. Ariko uyu munsi Arsenal nisunika hereye inyuma hagati mu kibuga kuri nimero 8 by'umwihariko. Odegaard akajya muri danger zone ye. Arsenal fluidity mu kibuga umupira wongera utembere cyane. Ubona Alex Scott, kibazo ngiye kukubaza Antonio. Uyu mugabo Alex Scott aramutse aje muri Arsenal yambaye profile banzamo, kuko wibuke neza dufite Lewis Skelly urahanga kandi watweretse yuko nk'umuholding midfielder hari icyo yatanga kandi gifatika cyane. Dufite Martin Zubimendi, umwe mu bakinnyi beza umwaka ushize mu mikino 20 ya mbere nta wabihakana. Dufite Declan Rice n'umundi ukiri aho ngaho. Alex Scott aje asanga Merino ni umuntu wambaye profile yabanza muri equipe ya Arsenal ku myaka 22. Nje navuga ko iyo profile arayambaye. Nkurikije igice cya nyuma cya Martin Zubimendi byamusaba travail nini, byamusaba akazi kenshi cyane. Byakubitanira no kuba muri mondial atari kugenderwa muri Spain. Buriya moralement ntekereza ko Zubimendi kugira ngo yisezo izatangira ari hejuru biragoye. Umukinnyi mukuru atakaje umwanya kugira ngo yongere alance morale ye asubire gukina kuri top level. Bisaba akazi kenshi, akazi k'umutoza n'akazi k'umukinnyi ku giti cye, ariko moralement tushiri mentale kuyikora. Lewis Skelly ntabwo afite profile nini uyu munsi kuruta Alex Scott. Ntekereza ko Scott ntabwo yaza yizeye umwanya 100% nkuko avuga ngo ni Bruno Guimarães uje cyangwa Sandro Tonali. Ariko yaba ari umukandida afite n'amahirwe menshi yo kuzakaburira mwanya yo kubanzamo. Yaba ari question yo gusa kuvuga ngo mariage na Declan Rice iraza kumerite, kuko uyu munsi dufite uburyo bwinshi parameters zo gupima mariage ya Declan n'undi mukinnyi wa Arsenal. Turavuga tuti Rice na Zubimendi tuzi ibyo batanga, Rice na Skelly tuzi ibyo batanga. Uri Alex Scott kuza ukapugradinga iyo mariage ya Declan Rice n'undi mu central midfield